Kakasi Students Union menta kasi ka Arab Santarik Risau kalalit ikandu yu Chief Secretary ka Sarkar Jela uba DP Walang panpen sngo halor ki khat santali ki mat banwanra e katungkam katungjam ka bakhot hapo ki office DSC Hakasi bat Giant Hills. Habak range kilat pathai kubor u President ka seng uba Lambok Star Marngar ulaong bakinong tep kamru kidi ki banlong ki basyong ki basa hajela bat kidi benang ye kaktian kasi habak ki tep ikanu kanu ka kam ha DSC. Kasing kala dawaru badai ban penduno eka personal interview haka grade B, C bat D kenang banamdan kanu jing tep kam sop bat kanamdan kanu ka jing lek thok. Halor kani ka jing pensngau kaseng nakaliang u chief secretary ulah kubur bakidei ki mat ki bakongsan bat ensa shimkya. Yang seng yo CS mta kasni langan sepun permau kolong ba hadin ba trang ba ni angut ba unjukren sepang kajing long berhenti kajing kuat kajing long transparan la manong hukum tengkam tengjam la kalong hakununu department kam tam itu ko ngikren sepang kajing ulu pun thamai pun terekam juga isi tienrai kajing ya nanti juga sang kap semlakut pengikren dia tang ke MPSC rai terbuat kisgi balada bidang UI nak liang ke sel jengko seng employment monitoring sel jengko seng hagi distrik repair ini la instruk bagi hap punya kendu IDC hapan pak gijing tok jing ajumut kenang ba ngikwa ba kata kajing tungkam tungjam ru kamdai ban ong ni kren jing ko jing suba tang ko MPSC ndai wat ka DC lebat DSC lebat dia kejungwan kendu jungi menta kasengi yo CSU kadai halor kan ikaju ikapang kabang ikren sepang ga kom punu pempertamai ban reform kom tungkam tungjam apo pilih district selection committee repair ring sotonat kalong ba nakaliang ses ba batai ba nakaliang kasokar masgo ba kaladan kucukut jumut namatam penthamai kom trikam bat kidan hadu khat santri ki point trai pila yo ki singi bla share lamba ki WhatsApp group ki la thai kubor di tu bidu ki point bat kidan tangkat tu kan ni kiba kidang hapan pitbnia kum gatu ban ong pandu no personal interview ki kidat B C and D kum itu kidang hapan examen ma kum gue ki state bila pandu no bat kulit pej bahar bat kespun putu ling kalau adon ya kata hendai nak liang CS 80 bat kini nanti ba dan hapan pitbnia nang ba swab sim ngelo ba kandu hari giwe ki point ki bangila ya keren lah kadau kadau DC bat ai ki mat ki ba ngil suggest so DC repair nak liang CS la pej ba kilong bulan kam hendai ki bangiban kalong ba lah kalong giwe chairman ne kita ki non official jabadai po di STR ki kwa bagi gemdai ki badan jing edai bat nunu politician ban nunu pakar parti handai ku bakaran UCS ulang ba teng kena kalian ke personal department of personal kena melaban identify ba uni di beri dunu don jing edai bat no hari kai ki temu ber ang do jingi kolong kenu ka recruitment process mai kamdai bandan kenu political interference ki badan hop candidate belum deserving ban yo kakam di kita ban yo ngikwa bakani jing ya perung jing kangdien kirben kutno kirben island ikibru don hok banyo handai hoj ngimyo kita ki sebut menong ban piam makmat ini diberi buat tap tang rei wei bakadon kakana kadon baik jing jia gumong wei bakadon kedem kadon kading ong isla pihak piki wei kebe kaliya tikani ke pelong yingi ba ngikwa ba karkom tungkam tungjam la kalong hai DC newat ke program pendok naga MPSC ke long kod long subano tapi bandu kubai ba ki DC level kalong ba idai ki ban apply ke nu ke pos nai ha banang ban kren la kalong tin kasi ne kero ya kan nu ke pos ila kimla ban nang ban kren ke tamut kimdi ki nu kasi kimdi nu kero long ki su thu takadaw long ngikwa ba hot kasukar kan namla ban ai kam lu di borokoi andrai kanunu ka jing tungkam tungjam ban pendok kunu ka interview kunu lu ko ke blok ko usbak nang penhun pa ki samla ba aklah kam mateng ka pentre ki la pas jing puli repair andrai lapor la apply kam wara judu ni kerman ban ong ba ngam ti kena ban yo ne kam ba ngam don bichu don bai panya kren nga andrai ki kwa ba ya kata ka jing artatin nai kerban bengno na jing bot berkat samla kenapa kendon ke jing ikon competition kendon ban kiba tibet hop di ben yo ya kam dei ong ba dono knyet ne ban yarap menunu ba pensiong ne yo ta kam
kata ka jing thu ba sang rut alien ka seng langba ka ni ka employment and monitoring cell ka seng ba ni e budem bat ni khmi lenti ba kumya kran cs ki mat ba ka san dili di la kadau ki babon he ki long positif bat nakaliang sarkar ki don ki benta ki mat hang tu la kadau ngi ki naliang sarkar ka ale la jong kabram ka de exercise ba nang examen bat kan sa ngi khmi lenti ba kum ka kran cs ba wat nakaliang sarkar kadon ka jing ban reform no hak berhenti badai hak ni ke kuman proses la kalong di isi level paper bat kata ka jing trang ba ginu jungi ba ni tremen maka e jing yai ki eksar jungi bat kamdai ba ong mata ski de tang jingkot min sni yai bodien ban khmi dilti ba kini jing ai jumot long dok long snam bat kem penhun bat kemara bat tai jing senia ikisam la paper jong chala kaki kom bat kam macam kaki yang borok di isi kembakaran kong bagi kenulu ke pos buat apply untuk pos kapan nang tin pasti tin garo te ai bangi ya bling ngisa bandu spangini di isi ru namar ba worwo ber kumgi sayo sugi nong uat yumba jor plat tin yokam kan diberi ujung MLA MDC ni minista bakura target ringi kwa ba di isi begini di kom tunggu jam buat di DC level ke benden kompetitif kalau khut dong suka dia tu ni ajumut ba kenamdei ni ajumut ba namdei bendon kono ko political interference kriminal kriminal coach dong subabai ba kaju ko por kadai ban don da ka kalenda ndai ba like post menta ya sop jupi appointment rai nakaliang usia song ba ya kene la stream ban kenamdei ba kelong sai ba wei ba like post ya hapani appointment ba kenang ba kinyo ba semeta isam la per man apply to post Jadi lor kata kenurim bangi sekeren rupa ke MPC ke hapan coach pun subah hapan kela komtrikam om tangap sing ngisa bandu ikini di distrik per ba kini ru ke hapan coach pun subah maladakam don ke nanti trikam ke coach pun subah kajing kam sop le kendon bai dayang tang saban ba kanunu ke recruitment process kam dai bandon kanu ke political interference Leben Island iki samla bidon hok bat kibala asyaban yo takakam. Bagi political appointees pi phinamla abdi tek kadu manta sudong tanggajing khana samaya. Kumakrem ne hendrai wes kong ba kadon ta yulis kadon bat yulis kalong ru hendrai padon tu wi ru benut wan mismat oh nga dei nga thong to minister thong to mani. Kumata padon jenladon kumata te lasuk riem ta kumnu pensisa. Ka hendrai de yang ta bentang ong ba hak banang ni sakman kam dai chu banang mi kum kita jing thu kana kum ta jing thara hindai ai bakan ko tung suba kanang ba ka jing sinya kan wan